Гафури районының Сейдбаба авылы борындан урмансы, ташсы, кортсы һәм һунарсылары менән дан тота. Йор һүҙле, бердәм һәм эшсән Сейдбаба халкы агас эшенә маһир осталары, курайсылары, яраусылары менән горурлана. Халык уже нык аңлап менә эш алып бара. Колхоз бітті дип аптырап торманлар. Күпләр үзләренең эшләрен асып, эшкә тотындылар. Сейдбаба авылында республика башкорт тарихи мәдәни үҙәге асылуга тиздән 10 ел. Сейдбабаның һөнәрмәндәре үҙәктә борынгы халык кәсептәренең иң затлыларының береһе Асалы балас хугуды тергедергә карар иткән. Рабига апайбызның бик данлыклы балас хугысыбыз. Üretip her 6-7 hatın kız üylerinde balas huğalar, balas huğu ilik birgine kişi huğa tırganmaz. Burnurak her bir üy aşağı balas huğa tırganlar. Юнир Ишбирдин балта аттаһы. Мандалинала оста уйнай торган бармактары балтала тута. Бала сугу урыны өчен көрәс, тарак та яһай. Бұл әлі құралма көрәс үретіған құралма бұлайынды. Мына ағасы я имен тая сағанынды. Улар бек eğilip бармай, теге қаты ағаш бетінді. Бүтін размері 74 бұла. Кеңніңі ие. Şu an баластар шулай келіп сағайынды. 74 сантиметр. Тарағаша өткен еплер ұшында бүтәхі 240 еп бұла. Бұл еплері. Ол күрәс 2 өрек бұла бір станокқа. Бұрынта оны ішәгенлер ат қылынан. Құйрық терәхі одон бұла. Шунан ішәгенлер. Көрәс буй худылган ептәрді таракка отатып тора. Ептер адашмаһын буталмаһын өчен аяк менән тәпелдеректерге баскылап, көрүстәрде алмаш-тилмәш өскә аска күтәрәләр һәм төшерәләр. Моны эшләү өчен менә ошо капурын еп була инде моны. Капуруны еп, ныклы улар не шамала була, тиз тузмайда. Көрүс яһау яки көрүс үрү бик сетерекле уагыш. Борынгы осталар көрүстең бавын ат кылынан үргән. Аттың ялы яки койрыгы ул каты кыл. Ишеүе бәйләүе авыр. Шуга күрә кылды башта һауда бераз кайнатып бешерәләр. Шунан кыл йомышай. Уны ишергә һәм кәрәк урынга беркетеп бәйләргә мөмкин була. Бешкән кылды етендән яки киндердән иләнгән епкә кушып бау ишәләр. Бындай бау карап торуга нәзик кенә булһа ла, ифратнык, шыугак һәм шыма була. Ат кылына киндер еп кушып үрелгән көрөс бик оҙаҡ хеҙмәт итә. Мына был ике көрәс әҙер уже. Монда божа тотынып була. Көрәсләр теге мына ептәре ишкәс осар торып кала бит инде. Шул осарды яшереп тагытылманы өчен һәр берен аранан уратып, та шулда еп белән бис уратып бәйләп сыган. Бәйләмәһәң уже осары тагытылып үтелә бит инде. Şu an bana o her birinde bir uzil var. Uzil tıpkı ne eten? Kudenek. Şu kudenek bir yip kudenek tavta ikisi aranan yürüy. Şu an ikisinin de taşla yok bula. Bir hemen yürüy. Kudenek'den yip yürüy ikisinin aranan yürüy bitmiş. Şu an de aslı yürüy he yipler alışına. Бала сугусылар Сейдбаба авылында элек бик күп булган. Ике өйнең береһендә бала суктылар дип хәтерләйдә. Шәл бәйләп, асалы һәм буй баластар хугып, Сейдбабалар кызларын кияүгә таткан, балаларының өс башын бүтәйткән, укуына, юлына, ашарына акса юнәткән. Ләкин 70нче еллар адагына Сейдбабала Миңнемал инәй Рәхимова бердән бер оста булып кала. Ул хуккан йондыз асалы баластар тирә-юньгә тарала. Епләрді үткәреп, еп оҙатып, инем әйтәйін шул сайып оҙатырға. Шунан үткәреп икәйләп малай менән башланыҡ инде. Аны тиклем инем өйрәтеп һуға беләйнем инде ул, сәскә төшөрә беләйнем. Шунан был әбейгә иптәшенә инемдән һуғып бирдем. Шунан ул әбей рәхмәт уҡаны инде, матур булып сыҡты. Үс ҡыҙының иң кесеһе Минираһы ғына бөгөн оҫтаның эшен дауам итә. Теләгең булһа өйрәнәһең инде, теләгең булмаһа, һин өйрәнәл дип утыртып өйрәтеп булмай инде ул аны. Бер өйрәнһәң, хуҡҡа килеп тора инде. Эй, мына ул сәскә матур сыҡтылаһа дип. Күрәһең, бала суғыу күреп үҫеүҙе йәки кәрәк һанауҙы ғына түгел, дәрт һалыуҙы һәм ижад итеүҙе лә талап итә. Шул мин ағайым ҡыҙыҡ була торғайны. Менә һалып утырып, һуғала шул инем менән артыҡ уҡҡанында. Бәриштерергә тырышалар инде үҙенсә. Һуғыу бер ни түгел иләп буяу булһа.
Мен де бояша торгайдым инейме. Инейim бирөөгө хууп берген табылда. Шунун бархамды сейс отырабыт, шул малай айтады. Бетің еде ең матуры күйес деп айтады. Ну, ялтлап тұрабыт енді. Шайтып хаман хейләнейді. Бетің еде ең матуры күйес деп. Хуғы устануғы өсөн тарақ яһау шулай ук ябай шөгыль түгел. Еп тарақ аша еңел генә үтһен, эләгеп өҙөлмәһен өсөн тарақтың тештәре шыманан да шыма булырга тейеш. Элек осталар тарақ тештәрен һары селек сыбығынан, муйыл, саған, сәтлеүк ағасынан юнуп яһаган. Бүгін дюралюминий, пластик материалдарды ла куллануу бар. Таракта 240 теш була. Был буйга тартылган диптәрдең һанына карап эшләнә. Bizden altta Газизов Рамил, Әнвар улы, бик кол остагы. Мына уның эшләгән тарагы, мына күреп торган нендә матурлыкта ул хырлап матур шуды эшләп бирде. Иван Майо шул дигәндә кешеләр эшләй. Сәйд Баба авыл музейында элекке осталарның кумартлары хаклана. Һәм бүген Республика Башкорт тарихи мәдәни үзәгендә кесе табын ыруының халык кәсептәре һәм һөнәрмәнлек тарихы дәвам итә. Иткиләрен карап, шулардан хәзер матур дип станок эшләй башланылар. Юнырга үзе былай да тырыш кеше, егәрле кеше ул. Кулыннан килмәгән эш аның, нимәгә тотынырга кулыннан килә. Оста тарак яһау өсөн дюралюмин калайды 1 см киңлегендәге тасмаларга кисә. Мен дөрәлемдә 40 еңелрәк битендә. Ул матур шматалы тидик кенә. Ул ептеләр үзмәй бик матур бара. Әле күвәлә уның эше. Уның агас эшләре әле авыр түгел ул. Уна бирә ошо көрәс белән тарагы. Шул бик мәшәкатьле. Катмарлы инде уны һала. Уны бит ана шул һәр бер күдәнәгеннән көрәстән үткәреп алгарак, тарагырдан үткәреп алгарак. Тушы вакыт шуйт менә. Һәр уны шымартып утыруы менә үден мада һәрмәп калан тагылга эләкмәһә. Шул инде менә. Ана бул эләкмәй менә. Барып не һораша торган, ничек өзмәйме? Һорашып, уны не дип инде ул. Һорашып тордым. Ватып булмай. Ayrı girişmeyi, mişep girişmeyi ona uğraşıp, bilişip durdum. Ekti... Buna... Her tasmаны януыс менән ентекләп шымарта. Шунан 12 см озынлыктагы кисәктәргә кырка. Тарак тешенең биеклеге 12 см була икән. Мәдәният йортында торган бала сугу корылмаларын Рамил Газизов, Айрат Яхин, Юнир Ишбердиндар борынгы станоктарды карап, һәр берсе үзенчә яңа станок эшләй. Шу вис кишеп сыганда, теге тимер савыт кәрһән, бер тәһәләкәт бер ныгына. Әтегеләй айрым була бит. Айрым була, тегеләйдә була да кәкеләп битәрә мөмкин. Абрай теге бөтә бер как одно звено була инде. Менә әле яңарак кына күрсентен заказ булды. Бай машиганан заказ булды. Тәтишенә менә алган яратта менә заказ булды. Хәзер уларның бу тоже кәсеп әйләнде. Базарды асып, анта зур базар эшергә итә. Килсәктә менә халыкты булган товарын, yetiştirгән товарын Аллага йөртмән, үзебездән килеп алыннар. Юкә, сана, ызбурыйдыр, септәлер, һәм башка бик күп төрле эшләр белән халык мәшгуль булган. Эш тапкан, шуның белән дөнья үткән. Мына бул элекке борынгы закроникларында була. Хәтеп ялап, ана ялап закройлар. Мына миңа бер Еднай берді, бүләк етті енді. Өді ұнау керек мәтті меңе тәй, мен қақтаған тәй. Персука башlan қас үйініп ауылда хақы бұмана, шол неге қалымға үйріп, сонда негеден башлап деген хамақ подключ бере тұрғайым енді. Мейсінде саға тұрғайым Тәдір аяғында, ишік аяғында, тәдір байларын қойып, вес жатып, подключ бере тұрғайым. Бүгін Сәйд Баба осталары яқшы бура, халаваш, ағас миске тәпәндәр, умарталар, йорт яһаздары һәм башка кәрәк-ярак итештерә. Шәмбе һәм якшәмбе көндәр Сәйд Баба базары көндәре.
Өфө, Стәрлетамак, Салауат ҡалаларынан бик күп кеше Сәйет бабаға баҙарға ағыла. Атайдан 3 айлыҡ торып ҡалғас, бөтөн апайым булды, инәйем, бүтән безнең арала ирләр булманы. Шуны 13 яшьтә башлап мейсар башланым, бурап башланым, аласыҡ бурап ҡуйҙым ағастан. Шуан бер 15 яшьләр булғандан ашу элекке тахта яратҡан вертикальный бысҡы белән бер күрешә иптәш мала белән тахта яратҡайныҡ, икәүләп. Шулай дәртеп эшләп киттем инде. Беләңме был көйҙө? Был атайым уйнаған шахта көйө, ул атайым бик оҫта ҡурайсы булған. Мына шул иҫкә төшөп уйнап ултырам әле. Эй, бигерәк әйбәт матур итеп уйнайың инде. Матур тип. Улар атып үткәнде мына. Ана көрәстә бәйләгәндә бик ҡыйын, ауыр бәйләүгә бармаҡлар тотмай. Ғүмер буйы шофер булып эшләнең, эшләмәгән эшең ҡалманы, бал таҫтаһы булып йөрөнөң. Шулай булғас ни, улар ҡуллары һырлар инде, һырламай ни. Яра, концерт артынан әҙерәк репетицияға булайым.